Tole hordoftoota kabajamtoota channel lakko akkam jirtu channel hunda dandeessu akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atuun jedha asumaani akkam jirtu akkam yoo nageessanii ani nagaa kooti Kiristoos haa eebbifamu har'ammoo waan barumsa sin qaba sin bashannansiisas waan jedhu tokko walitti isiniif fidee viidiyoo jiru gara keessanii nangaa jedheen yaada ilaalaan isiniin jedha sana dura garuu channel koof warri aarataatan seena subscribe godha ijoollee biraaf share godha yoo isinitti tole like godha yoo hin jaalanne immoo dislike hin jira yaada gaafii qabdan komentii jalatti barreessaa isiniin jedha okay warri nafaana taatan immoo haga har'a na jajjabeessaa yaada naalaacha nafaana taatan galatoomaan isiniin jedha ammas na wajjin ta'uun keessan hin hafini itti fufaan isiniin jedha Megara video tokkotti isin dabarsa. Ilaalaati walitti deebina. No. Tolega. Ada maltu na dinke setan. Self confidence matasa kanatu na dinke. Ahumar Rabat, you got my fakis. Zana, yet it was. Okay, you got by a dinke, Yerolano. By no confidence about confidence with us. No more bush and Nancy Susisato, wanting no jet. And the dinke. Undavo, Barumsa Sinta in Yada. Eroka and Nubarwachisa. One to could do your taniratism, self confidence in the Takis and Kalatan is shut. One jertanera. I guess in his ninja, Mamma get a video gratis in the Varsami. Kunitikoshi, Natis Ragami, also video can I lale, Yeron by Lalu, also Namni Kuninjere. So namni kun uga I think maratu anjeru yookiin nama sammuun tuqamen jedhu maaliif normally dubbata wanti dogoggoro tokko illee hin jiru warra seera hojjetan keessaa jechuudha iski dubbii arraba isaa qofa ilaala video kana gara saatti isin dabarsa akkaataa inni ittiin hojjetu normally bakka warruma dhugaadhaan hojiirra jiran akkasitti hojjetaa jira jechuudha እና namni kun otogin moral amileensa eegamee fi wanti ta'e guutee fi dhuga akka nama tokkotti oto hojii harqabaate ta'e dhuga hojii isaa seeraan baa jedheen yaada mee video laala dura ilaalaati baay'ee natti dhagaame garuu video laalaati walitti deebina ምስክር ቀበሌ እርሜ የትምህርት ደረጃ ሃይማኖት ጉርብትና ዝምድና ሶስተኛ ምስክር ቀበሌ እርሜ የትምህርት ደረጃ ሃይማኖት ጉርብትና ዝምድና ከመስከራችን በፊት መጀመሪያ ቃል ማላን ፈጽማለን ቀኝጆቻችን በመናምነው ሃይማኖት እንጭናለን ያላየሁትን በመሰከር ያልሰማሁትን በመሰከር ይሄ መሰከርኩት ሐሰት ለመጨረሻ ጊዜ በኔ ላይ ይመስክርብኝ ያላየሁትን በመሰከር ያልሰማሁትን በመሰከር በልጆቼ ይመስከር ያላየሁትን በመሰከር ያልሰማሁትን በመሰከር ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የቁርአን ባይኔ በጆሮዬ ባንደበቴ ይመስክርብኝ ያላየሁትን በመሰከር ያልሰማሁትን በመሰከር እቺ መሰከርኳት ቃል ለመጨረሻ ጊዜ በኔና በፈጣሪ ፊት መስክር ሆና ትቅረብብን ሁለታችሁ ቆዩ አንደኛ ምስክር ቃሉትን ይስጡኝ ተከሳሽ ወንጀል ሲፈጽሙ የለበሳቸው ልብሶች ያደረጋቸውን ጫማ ወንጀል የፈጸሙበት ሰዓት ወንጀል የፈጸሙበት አካባቢ መለያ ስም ምን ይባላል የት ነበር ካንተ በዛን ሰዓት ከየት መጣ ነበር እንዴት ለመስከር መጣ ከዚህም በፊት መስከር ታውቃለህ ወደ ህግ ቀርበህ ታውቃለህ ዛሬ እንዴት ልቀርብ ቻልክ ያየውን ለመናገር ነው መጣው ጉርብትና ገንዘብ ሐሰት ሁለተኛ ምስክር ተከሳሽ ወንጀል ሲፈጽሙ የለበሳቸው ልብሶች ያደረጋቸውን ጫማ ወንጀል የፈጸሙበት ሰዓት ወንጀል የፈጸሙበት አካባቢ መለያ ስም ምን ይባላል የት ነበር ካንተ በዛን ሰዓት ከየት መጣ ነበር እንዴት ለመስከር መጣ ከዚህም በፊት መስከር ታውቃለህ ሶስተኛ ምስክር ተከሳሽ ወንጀል ሲፈጽሙ የለበሳቸው ልብሶች ያደረጋቸውን ጫማ ወንጀል የፈጸሙበት ሰዓት ወንጀል የፈጸሙበት አካባቢ መለያ ስም ምን ይባላል የት ነበር ካንተ በዛን ሰዓት ከየት መጣ ነበር እንዴት ለመስከር መጣ ኮምፒውተር አይ ተከሳሽና ከሳሽ ውሳኔዎችን የግልባጮትን ያድምጡ ፍርድ ቤቱ ግልባጩን ያነባል እግር ማንቀሳቀስ እጅ ማንቀሳቀስ አይቻልም ካሉበት ወድልበት ቦታ መራመድ አይቻልም ጣት ማንሳት ለፍርድ ቤቱ ዛቻ ነው ዛቻዎችን ፈጸመ ፍርድ ቤቱ ከመቅጣት ወደ ኋላ አይልም
አቶ ተከሳሽ ብርሃኑ ተስፋ የተባለው ግለሰብ በሞጆ ከተማ ምስራቅ ሸዋ ዞን አንደኛ ወንጀል ችሎት ላይ የቀረበ ህዝብ 2006 ዓ.ም ነሐሴ 29 ከጠዋቱ 4 ሰዓት ላይ መቅረባቸው ተረጋገጠ ቢሆንም ይህ ግለሰብ የፈጸመው ወንጀል አቶ አብጄ የተባለውን ድምጽ በሌለው መሳሪያ ጨለማን ተገን በማድረግ ለመጉዳት ወስኗል ሲል የመንግስት አቃቢ ሕግ በአንቀጽ 89 ማክበርና ማቅለል ስልጣኑን ተመልክቶ የሞጆ ከተማ ምስራቅ ሸዋ ዞን አንደኛ ወንጀል ችሎት በወንጀለኛ መቅጫ ቁጥር 229 ንዑስ አንቀጽ 234 ህዝባር ቁጥር 129 ላይ ክስ ቅጣት የሚመሰርትልኝ የሚል ተግባረ ሰኖችን ቢያቀርብም መርማሪ ፖሊስ በአንቀጽ 27 ንዑስ አንቀጽ 234 ህዝባር ቁጥር 129 ላይ ግለሰብ ከዚህም በፊትም የመንግስት ሪከርድ አለበት በማለት ጥያቄን ለመፍጠር ችሏል። ተከሳሽ ቅሬና አለኝ የምትለው ነገር አለ? ከሳሽስ በፍርድ ቤቱ ላይ ቅሬና አለኝ የምትለው ነገር አለ? ቅሬና የለም? ፍርድ ቤቱ በመወሰነው ውሳኔ ላይ ቅሬና አለኝ የምትለው ነገር አለ? አመሰግናለሁ። ውሳኔዎትን አድምጠው አቶ ተከሳሽ ብርሃኑ ተስፋ የተባለው ግለሰብ በሞጆ ከተማ ምስራቅ ሸዋ ዞን አንደኛ ወንጀል ችሎት ላይ የቀረበ ህዝብ 2006 ዓ.ም ነሐሴ 29 ከጠዋቱ 4 ላይ መቅረባቸው ተረጋገጠ ቢሆንም ይህ ግለሰብ በፈጸመው ወንጀል ድምጽ በሌለው መሳሪያ ግለሰብን ለመጉዳት የወሰነባቸው እርምጃ መሰረተን ፍርድ ቤቱ ግራና ቀኝን በመመልከትና አቶ ተከሳሽ ብርሃኑ ተስፋ የተባለው ግለሰብ በወንጀለኛ መቅጫ ቁጥር 259 ንዑስ አንቀጽ 234 ላይ በፈጸመው ወንጀል የ2 ዓመት ከ6 ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጣ የሞጆ ከተማ ምስራቅ ሸዋ ዞን አንደኛ ወንጀል ችሎት መዝገቡን ዘግተው ወደ መዝገብ ቤት መልሶታል። ማንም ይባላል ጭንቅላት የሆነ ከላ ስክሪፕቶ ኢላልተን ሉጋ ባየ ተኮን ነዲንቀ ጀቹን በቃ ዱቢ ደደፈ ዱባቹንሳ ኦቶን ዶጎሬን ዱባቹንሳ ፊ ኖርማሊ አኔ ኮምፒውተር ሰነ ቆፈን ነዲንቀ ማለቹ እና ኖርማሊ ገሩ ዋንጅሮ ጀቴ ዱጋ ዋቃ namni kun nama daandira taa'u fakkaata yeroo laalani nama miidhame baqa jireenyaan fakkaata garuu barumsa gaarii otoo namni daandiitti deebisee yaada laatufi sammuu isaa eegefi ኖርማሊ nama guutu ta'een jiraata jedhee yaada jireenya isaas darbeetu nama gargaara jedheen yaadani mataa kootiin jechuudha. እና ያደ ቀብዳን ማሰማን ኮሜንት ጀለት በረሳ ገረ ቪዲዮ ብራቲ ሲንደበርሳማስ ይዘሽዋት እጅ ማንደኛውን ወይ ይዘሽ ይዣ አንቺ ነው ሰጪው አረ እንዴ ምን አይነት ተአምረኛ ናት አሁን ይቻይት ንቃን ነው እንደ ቤተሰብ ቆጥራን ነው ወይስ ከራብ ሞት አይበስም እንደ የፈለገ ይምጣ ብላ ነው ፊት ለፊታችን መታዘው ፊት ለፊታችን እኮ ነው አጠገባችን ኢላልተነት ፈካታ ባይነ ኮልፊሲ ዘሩጋ ሱሩማ ከን ጀችና ብቻ ባይነ መድንቃ ዱጋ ዋቀይ ዱጉማ ከራብ ሞት አይበስም ብላኑ ዱጋ ላይ የቹ የሮ ግዲ ሲጥልፍተ በቃ ግዲ ሰና በቃ ዋን መንፈደታ እንድር በሰየ ወንጅራቴ ኦ ዱፌስ ዋንቲ ዱፌ አርፉ ሳይራ ግን ብራጅሩባ ድፍራታ እንዴ እና ባይነ ድንቅ ደግሞ ይሳምብራታቴ ባረየቹ እና ከኔ እኑ ከናበቴ ቀረጸ ይልበት ባይነ ድንቅ አስረጥሲ ወያ እሺ ኢላልተኒ ደቢተን ጀሬን ያዳ አማሞ አማስ ገረ ቪዲዮ ብራሲን እንደበርሳ ኢኒ ባሩምሳ ይንቃባ ጀሬን ያዳ ባሩምሳ ሲንቃባ ጋቪ ቶኮ መታከኛት ሲኑ ማጀሬን ያዳ በርግጥ ነው ፋይ ሰባ ኢትዮጵያ ታኔ ያው ንብረት አማጃን ካኔን አርጋ ዝሩ ፊዳጋ ዝሩ تفوني كانت بدت ولا أجرا قارو مه بننسون اللي فرا لو أنا وكي دايما نورمالي كان دبشون دندن يادون دندن أما مكة
jaalallis Kiristoos biraa ta'e beekan waliif hammam boqonnaa akka walii kennaa jiran wal gargaaraa jiran ammam akka walitti boqotan waan isin barsiisudha viidiyoo kana ilaalaati walitti deebina isin jedha sakanas argitaniit jedheen yaada ndaanqon saree itti roobnanii naat fakkaatoo kitti qorrina labobbaashiitiin gargaartee jechuudha akka intiin qorreen nuti yoo nama taane namaafuu amma kana kan waliin naaneen jirra dhugaan isiniin jedha jechuudha nama taane jechuudha bar nama taane na baay'ee natti hin dhagaame ana akka amma haala nama biyya keessa jiruu fi jechuun biyya lafa yeroo kanatti fi isaayyuu akka biyya keenyatti jechuudha yaa laphee ammamii akka waliif nuti waliif banaa qabnu jechuudha akkasi viidiyoo tokko immoo innillee baay'ee barumsa hin qaba jedheen yaada barumsa irraa barattu shamarran yaada gaariidha yeroo kanatti namni yaada akkasiin qabaayuu jedhee inabdadhan jechuun samma yaaduma akkasiitu jechumaan illee haa ta'u waan akkasiin dubbata namni jira jedhu yaadan garuu yaa iddoo tokko tokkotti immoo sammuu waaqayyo banaa godhee fi akka yaaduu fi akka xiinxalu uumamaan laphee isaa banee yoo godhe kan jiraate ta'e hin yaadaa jechuudha so yaada nama kana mee dhaggeeffadhaa walitti deebina barumsaati garuu jabeessaa qabadhaa dhugaa baay'ee barumsatu አቅምሽ ከሚፈቅደው በላይ ኃላፊነትን ለመሸከም አትታገኝ የፍቅር ስጦታ ዋጋውን ከማይረዱና ከማያከብሩ ሰዎች ጋርም ጊዜሽን በከንቱ አታባክኚ ዙሪያሽን ከበው የሚያንቆለጳጵሱሽ ጥቅማቸውን እንጂ ላንቺ ደንታ የሌላቸው ሰዎችን በጊዜ ነቅተሽ ካላስተዋልሽ እንደ ሸንኮራ መጣው ይተፉሻል በሁለቱም ጫፍ እንደተለኮሰና ያለማቋረጥ አላግባብ እንደሚበራ ሻማ ያለ ጊዜ ቀልጠሽ ታልቂያለሽ እናም የግንኙነት አቅጣጫዎችሽን ሁሉ ቆም ብለሽ ፈትሺ ቺርስ dhaggeeffattan natti fakkaata baay'ee tokko na dinqeena jechuun jechoonni inni itti fayyadame baay'ee na dinqeena dhugaa hubattan viidiyoo kana yoo ta'e baay'ee tokko itti fayyadamtu yaada barumsa kan beeknu baraddoon nurkaatti baduun jira garuu jechi nama tokko immoo barumsa sinii ta'a fakkeenya isinii ta'a iddoo tokko tokkotti ana baay'ee barumsa jedhee yaada yeroo dhaggeeffadhu baay'een keessi koo wanti guutuun jira gammachuudhaan yookiin waan ittiin dhaggeeffadhu wayitiin jechuudha kana akkasi dhaggeeffattani yaada qabdan gaafii qabdan immoo komentii jalatti na barreessa maatii koo warri hin taane seenaa maatii kootaa chaanala koo hunda dandeessu search godha maatii kootaa subscribe godha share godha yoo viidiyoon kun immoo isinitti tole na jajjabeessuu yoo barbaaddani yoo viidiyoon kun isinitti tole like godha yookaan immoo dislike gochuu hin dandeessu garuu hiriyoota keessaniif na jajjabeessuudhaaf share godha hojii tokko irratti waloo jajjabeessine yaada yoo walii ilaalle bakka dogoggorreetti immoo dogoggora jira yoo waliin jennedha kanaaf yaada yoo qabaattan komentii jalatti na barreessa maatii kootaa warri duraan maatii kootaa ta'an nafaana yaada hirattan barumsa qabnu waliin share gochaa turre immoo ammas akkasuma nafaana itti fufaan isiniin jedha bye